Cijenjene pratiteljke i pratioci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jedan Bahar podcast. Vjerujem da je većina vas danas makar jednom posjetila YouTube platformu koja je jedan od fenomena digitalnog doba. YouTube je osnovan 14. februara 2005. godine, osnovali su ga bivši zaposlenici PayPala. U oktobru 2006. Google je kupio YouTube za 1,65 milijardi dolara. Prema posljednjim ažuriranim informacijama, više od 2 milijarde prijavljenih korisnika mjesečno posjeti YouTube, a ljudi svakodnevno gledaju više od milijardu sati video sadržaja i generiraju milijarde pregleda. Više od 70% vremena gledanja na YouTube dolazi s mobilnih uređaja. YouTuber boom desio se 2012. godine promjenom YouTube interfejsa, a do 2016. godine YouTube je postao najveća društvena mreža na svijetu odmah nakon Facebooka i prva u digitalnom sadržaju. Ovo su neke činjenice koje su, vjerujem, svima nama manje više poznate, ali kako izgleda pisati, govoriti, promišljati o ovoj platformi iz nešto studioznije Googlea i proučavati ga sa kulturološkog, sociološkog aspekta, saznaćemo danas zahvaljujući našoj uvaženoj gošći Medžidi Čajlaković-Kulenić. Assalamu alaikum Medžida i dobro nam došli. Alaikum selam i hvala na pozivu i bolje vas našlo. Medžida Čajlaković-Kulenić rođena je 1985. godine u Zenici. Osnovnu školu završila je u Zenici, a potom i Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu kao učenica generacije uz počasti Reisul Uleme, te Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odsjek žurnalistika klasičnog usmjerenja. Juna 2005. godine promovirana je u hafizu časnog Kur'ana. Tokom studija 2007. godine nagrađena je od dekanata Fakulteta političkih nauka diplomom za izvanredan uspjeh na studiju i učešće u radu nevladinog sektora i studentskih organizacija. 2021. godine uspješno završava drugi ciklus studija na Fakultetu političkih nauka na odsjeku sociologija. Trenutno je doktorandica na istom odsjeku. Radila je kao urednica informativnog programa na radiju BIR, novinarka, urednica i glasnika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i portala BiH banke. Kao novinarka radila je i u magazinu Banke i biznis u Bosni i Hercegovini na portalima Moj bankar i Banke BiH, te sarađivala s Udruženjem banaka Bosne i Hercegovine u novinarskim djelatnostima. Autorica je i producentica radio serijala 28 poznatih bosansko-hercegovačkih hafiza, te desetina radova iz oblasti privrede, financija i bankarstva. Trenutno radi u kabinetu ministra privrede kantona Sarajevo. Udata je i majka 3 djeci. Poslije ove prilično impozantne biografije Medžida, vjerujem da smo s vama danas mogli razgovarati o mnoštvu različitih tema, ali evo moram reći da smo mi ispred organizacije Bahar željele da baš ovu temu donesemo, nadajući se da će nekako ona doprijeti prije svega do one generacije Z, o kojoj i vi možda najviše pišete u svom radu i kojoj, mogu reći, se indirektno najviše i obraćate, ali boga mi i do svih drugih generacija, jer čini mi se da ovu platformu danas koriste pa čak i one generacije koje možda nemaju apsolutno nikakvu predstavu šta ona predstavlja i znači. 2021. godine uspješno ste odbranili magistarsku tezu desocijalizirajući elementi savremene YouTube kulture mladih. Bolje znati ponešto o svemu nego sve o jednoj stvari. Pascalova izreka koja se može pročitati u zaglavlju uvoda vašeg magistarskog rada i rekla bi možda i najbolje oslikava multidisciplinaran i multifunkcionalan pristup YouTube-u. Kojom disciplinom ste se primarno koristili u vašem radu? Prije svega hvala još jednom na pozivu i na iscrpnim objašnjenjima i biografskim i samog rada i na pripremi emisije, odnosno iščitavanju sadržaja o YouTube platformi. Obzirom da sam ja YouTube radila kao studentica magistarskog studija, da je to moja magistarska teza, a bila sam na odsjeku sociologije, onda je primarna disciplina i primarni pristup, sociološki pristup, odnosno sociologija kao društvena znanost, a osim sociološkog pristupa svakako tu je i komunikološki koji je moj prvo zvanje, odnosno novinarstvo i
povrh znači svega toga ne možemo govoriti o savremenim temama, posebno temama koje se tiču društva i komunikacija, a da se ne referiramo i na psihologiju kao jednu disciplinu koja je danas praktično uključena u sve vrste istraživanja. Tako da sa ta nekakva 3 glavna pristupa temi YouTube-a ja sam pokušala doći do nekakvih saznanja šta je to YouTube, kako ga mi ovdje doživljavamo u Bosni i Hercegovini, šta za nas predstavlja i naravno uporediti to sa svim onim istraživanjima i svim onim studijama koje su o YouTube platformi urađene na svjetskom nivou. Tako da sam koristila nekakav takav interdisciplinarni pristup u istraživanju da bi na neki način približila temu YouTube-a našem podneblju, prije svega akademskom, obzirom da kad sam se odlučila za ovu temu nisam mogla naći ništa na našem jeziku i ne samo na našem jeziku, nego općenito na jezicima našeg govornog područja, nikakvu literaturu koja bi bila od koristi za izradu jednog rada. I ono što bih mogla reći, što je donio ovaj rad kao nešto novo i kao društvenu i kao naučnu korist, jeste da sva literatura korištena je na engleskom jeziku i to je savremena literatura stara najviše 3 godine, od znači 19. 20. 21. A naravno onaj teoretski dio koji je potreban svakom naučnom radu, to su teorije koje su već afirmirane u znanstvenim disciplinama. Evo, kako ste kazali, niste mogli pronaći literaturu, to opet govori koliko god vaše istraživanje bilo pionirsko, moramo kazati da je ovo prvi znanstveni rad koji za predmet proučavanja ima fenomen YouTube-a. I možemo slobodno kazati da ste na ovaj način prokrčili put i mnogim drugim istraživačima na polju YouTube platforme, otvorili ste mnoga pitanja, ponudili moguće odgovore i vjerujem da nam možete kazati koje su to i najčešće prepreke s kojima se suočavaju istraživači prilikom istraživanja YouTube-a kao sociološkog fenomena. Evo, šta je ono s čim ste se i sami susreli? Pa, dobro ste rekli, ovo jeste pionirski rad i moja želja prvenstveno je bila da radim nešto što nije puno rađeno. Mi obično imamo nekakvu naviku ovdje kod nas posebno da istražujemo teme i da pišemo o temama koje su, rekla bih, prežvakane više puta, pa onda imamo, ne znam, najčešće teme na društvenim fakultetima i u društvenim disciplinama jesu nešto, recimo Bosna i Hercegovina, jučer, danas, sutra. Ovo, jučer, danas, sutra, ili, ne znam, upoređivanje nekakve historiografske građe, ne znam, istražuje se, ne znam, položaj žena u Bosni i Hercegovini u periodu Osmanske carevine, Austro-Ugarske. Znači, to je sve... Lako doći do literature. I lako doći do literature i lako se obrađuje i to nije to nešto što ne treba raditi, ali ne treba da nam bude nešto primarno što radimo. Kod nas je, čini mi se, uvijek primarno. Ja bih prije rekla da to jesu teme koje treba obrađivati, naravno, ali više na bazi seminarskih radova, eseja ili recimo na odsjecima historije, nekakvih tih, kako bih rekla, disciplina koje istražuju ono što je bilo ranije, da bismo mi moramo učiti iz prošlosti, da bismo mogli razumjeti sadašnjost. Međutim, mi živimo brzo vrijeme u kojem ono što si danas naučio već sutra ti možda neće trebati. Tako da potrebno je da istražujemo stvari koje se dešavaju sada, u ovom trenutku. A YouTube je fenomen savremenog doba, fenomen sadašnjice i on se iz minute u minutu mijenja. I sve ono, recimo, što je bilo aktuelno 21. godine, što su bile zadnje informacije, već je to sad sve nešto što treba ažurirati, što treba, ne znam, prije godinu dana, više od 2 milijarde ljudi, prijavljenih ljudi je posjećivalo YouTube. Ovdje ne govorimo o ljudima koji dolaze na YouTube onako da pogledaju link, da pogledaju neku emisiju i to. Govorimo o 2 milijarde prijavljenih korisnika. To je kao 2 milijarde stanovnika na YouTube. Znači prijavljeni su tu, registrovani su i oni praktično žive na neki način u toj virtualnoj zajednici zvanoj YouTube. Sad to već vjerovatno prelazi te 2 milijarde, koliko tačno to bi
trebalo je možda pogledati da li ima novih istraživanja. Ja nisam u posljednje vrijeme, od kako sam radila magistarski, nisam te statističke podatke pratila. Tad u toj godini kad sam radila magistarski, pratila sam ažurno statističke podatke da vidim kako se šta mijenja, posebno u 20. i 21. godini, kako bih imala što jasniju sliku šta u stvari jeste YouTube i koliko se on brzo mijenja. Što se tiče problema istraživača kod YouTube-a, odnosno istraživača YouTube platforme, ne mogu reći da ima nekakvih posebnih problema. Mogu govoriti sa problema sa kojima se inače susreću istraživači, posebno društveni znanosti, a to su prije svega ti nekakvi, kako bih rekla, samostalni načini istraživanja, gdje mi nemamo razvijenu kulturu nekakvih centara za istraživanje koji bi se bavili isključivo istraživanjem fenomena današnjice. I ako imamo nekakve istraživačke centre, onda su oni pri univerzitetima i njima obično imaju pristup uposlenici tih visokoškolskih institucija. Svi drugi slobodni istraživači oslanjaju se na svoje vlastite resurse. Oslanjaju se na svoje vlastite resurse i radi onako s onoliko sredstava koliko mogu i sami uglavnom nemaš nekakvu podršku tima, recimo, koji bi se bavio nekakvim istraživanjem neke teme, neke oblasti. Moja želja je bila da svaki rad, znanstveni rad koji se radi, treba da ima društveni naučni cilj. Moja želja je bila da društveni cilj bude moj rad da opravdava društveni cilj, dakle da bude nešto novo, nešto što je aktuelno, što se dešava u ovom trenutku i nešto što utječe na sve nas. Jer život koji mi živimo, vrijeme koje živimo, mi to zovemo hipertehnicizirani svijet gdje je tehnika uplovila u sve, odnosno digitalni način života. Mi praktično imamo uputstvo za sve danas, kako se šta koristi. Mi smo nedavno kupili električnu peć i nismo je znali uključiti dok nismo iščitali uputstva. Toliko su sad komplikovani, ali sve što danas živimo ima praktično ekran. Zato ovu našu kulturu zovemo i ekranizovanom kulturom, jer čim se dijete rodi, ono se odmah zaspe nekakvim gadžetima, ekranima i odgaja se u tom miljeu, u takvom jednom sistemu okružen svim što je digitalno i nauči, praktično postane mu sastavni dio njegovog života i oblikuje ga kao takvog. O tome ćemo svakako kasnije, Međida. Možda da se malo samo zadržimo. U vašem radu istražujete i utjecaj YouTube platforme na formiranje subkulture ili kulture mladih. Šta je to što čini subkulturu? Koje su njene glavne karakteristike? Pa kada govorimo o YouTube platformi kao sociološkom fenomenu, onda mi govorimo o zajednici, odnosno online zajednici na mreži, a svaka zajednica ima nekakve svoje odlike koje čine zajednicom. Jedna zajednica, da bi zadovoljavala kriterije da je se nazove zajednicom, ona mora imati svoj jezik, svoju kulturu, nekakve civilizacijske vrednote i tako dalje. Kada istraživači govore o YouTube, kada ga istražuju, kada pokušavaju dokučiti fenomen YouTube-a, oni govore o participativnoj kulturi, odnosno kulturi sudjelovanja, jer YouTube kao zajednica, online zajednica korisnika i proizvođača sadržaja, samim tim znači ima već nekoga ko participira odnosno sudjeluje u toj kulturi, a oni zajedno sudjeluju u jednom prostoru, odnosno toj platformi na mreži. I samim tim znači već smo stvorili elemente da možemo govoriti o kulturi i to znači o jednoj novijoj vrsti kulture koja se naziva participativna i ona je specifična isključivo za naše vrijeme, za digitalno doba i za platforme kakva je YouTube. Sad, zašto je subkultura? Zato što je u okviru jedne kulture, znači kao podkultura, kao dio nečega. I ovdje govorimo o subkulturi mladih. Znači na YouTube mi imamo kulturu korisnika i onih koji proizvode sadržaj i tu ne moraju biti isključivo mladi, nego na YouTube su danas i tradicionalni mediji, na YouTube su danas marketinške kompanije, velike, male i srednje producenti, sportske organizacije, pa i vlade su danas na YouTube i kao i na svim drugim društvenim platformama.
platformama i oni također proizvode svoje sadržaje koje neki drugi korisnici koriste, gledaju, prate, dijele i tako dalje, jeli? A s druge strane imamo mlade koji sad čine subkulturu i koji su uglavnom amaterski producenti, odnosno, kako bi rekla, stvaraoci sadržaja koji oni lično donose iz svog nadahnuća, iz svog talenta, rada i tako dalje i oni se ne mogu mjeriti sa velikim proizvođačima sadržaja, ne mogu se oni mjeriti sa CNN-om, ne mogu se mjeriti sa, ne znam, nekom velikom kompanijom koja proizvodi sadržaje, plasira ih na YouTube ili nekim poznatim ličnostima kakve su pjevači, glumci i tako dalje, jeli? I onda oni stvaraju svoje male zajednice korisnika. Tamo su navedeni kao stanovnici YouTube-a. Dvije istraživačice, Rotman i Pierce, su napravile veliko istraživanje korisnika YouTube-a i praktično su ispitivala desetine hiljada mladih ljudi koji koriste YouTube, kako oni doživljavaju YouTube i šta je za njih YouTube. I svi su oni složni da je to njihov virtualni dom, da je to njihov grad, imaju svoja druženja, svoje mali, kako bih rekla, kao zajednice, podzajednice, to su kanali malih, kako bih rekla, korisnika koji imaju, ne znam, 3 do 5 hiljada pratilja ili svi su oni međusobno povezani, komuniciraju, razgovaraju, dijele sadržaj, dijele ideje međusobno i druže se. Ono što su najviše naveli kao najvažnije na YouTube jeste upravo to druženje s vršnjacima. I to druženje koje ne poznaje granice, ne poznaje jezik, ne poznaje rasu, znači druženje na globalnom nivou. I oni sebe nazivaju stanovnicima, a ove druge nazivaju oni. Kaže, imamo mi i oni. Mi smo kao stanovnici koji žive tu na YouTube-u, a oni su komercijalni korisnici YouTube-a, znači oni su tu isključivo iz komercijalnih pobuda, jer im je cilj naravno da prodaju više proizvoda, da prodaju više svog, zavisi šta ko prodaje. Neko prodaje odjeću, neko proizvode, neko televizijski, medijski sadržaj i tako dalje. Tako da ti veliki korisnici, veliki kanal na YouTube, oni su u stvari ti komercijalni korisnici i ovi izvorni korisnici YouTube-a, kako oni sebe nazivaju, jeli stanovnici, oni to prepoznaju tu razliku između njih i sebe i čak i kao neko klasno raslojavanje, jer sam YouTube je napravio klasno raslojavanje, pa imaju najgledaniji videi, najpraćeniji, najomiljeniji, najistaknutiji. I na osnovu toga već YouTube smanjuje mogućnost malim kanalima da budu vidljivi kao što su tu ovi koji imaju hiljade i desetine hiljada pratitelja. Tako da kada govorimo o korisnicima YouTube-a, znači o tim kulturama koje nastaju na YouTube-u, onda govorimo o kulturi jednoj koja je standardna, koja je kao i kod nas u stvarnom svijetu, ona proizvodi dobra, jel tako, a imamo i ovu subkulturu koju prave mladi naraštaji, mladi ljudi koji jednostavno sada na YouTube-u živi. Praktično imaju život koji žive ovamo u stvarnosti, idu u školu, ne znam što, a ostatak vremena provede na YouTube-u, komunicirajući sa svojim vršnjacima diljem svijeta i praveći jedan potpuno novi svijet poznanstva. Oni se tamo međusobno upoznaju, familiziraju, daju sebi nadimke, imaju slengove, imaju različite načine po kojima se prepoznaju u svojim grupama, u svojim zajednicama i uopćeno govoreći preslikan je ovaj način života koji mi živimo ovdje, ali ovdje sve to tako imamo subkulture mladih, pa imamo one koji vole punk, pa su oni punkeri, imaju način odjevanja, govora, tako imamo nekakve različite grupe koje se formiraju na osnovu interesa. Na osnovu sličnih afiniteta. Afiniteta i interesa. Ista stvar je i na YouTube-u. Znači, formiraju se zajednice onih koji vole da raspravljaju o znanosti, formiraju se zajednice onih koji vole, recimo, stripove.
i oni imaju svoje Comic-Con neke grupe i oni tu dijele sve informacije koje imaju, koje saznaju dalje, razmjenjuju ove stvari koje imaju. Tako da sve ono što mi živimo ovdje prenosi se i u virtualnu zajednicu i na taj način se formira jedan paralelni način života koji se odvija istovremeno kao i ovaj u realnoj stvarnosti. Meni je žao da vas prekidam, ali voljela bih da stignemo mnogo toga zakazati. Jedna od odlika te subkulture mladi jeste jedinstven jezik koji se izgradio i razvija na društvenim platformama. U rječniku tog jezika posebno se, da kažem, iskristalisala neka dva pojma koja su danas mega popularna, mogu reći, a to su youtuber i influencer. Koja je razlika između ova dva pojma? Pa prvo što se tiče jezika mladi i jezika općenito društvenih medija, odnosno društvenih platformi, on se daleko razlikuje od jezika koji je književni, koji je standardiziran svima nama i to je upliv recimo anglizama, odnosno najviše engleskog jezika gdje djeca danas, odnosno i ovi mladi u Z generaciji, ali mi već imamo i alfa generaciju koja je već duboko također ušla u društvene zajednice. Oni recimo više koriste engleski jezik pa neće reći pišem ili tipkam, nego će reći tekstam message, umjesto pišem poruku, izostavit će svaki samoglasnik, samo će koristiti suglasnike. To je jezik emotikona, znači gdje se emotikonima komunicira, raspoloženja se prenose kroz emotikone i kroz, ne znam, skraćenice. Neke od najpoznatijih su BFF, najbolja prijateljca, LOL, lot of fun, kao mnogo je zabavno i OMG, oh my god i tako dalje. To su sve nekakve skraćenice koje su postale sastavni dio tog svijeta i mladima su one sasvim normalne, dok recimo ako dođe neko ko je recimo naša generacija, naših roditelja, oni su praktično izgubljeni u tom svijetu i moraju tražiti da im se prevodi šta tu ovi pričaju. Kada uzmete sad historiju jednog čata, evo ja kažem čata umjesto razgovora, kada uzmete historiju jednog razgovora između mladih, ako ste generacija starija od 40 godina, 45, praktično vam treba prevodilac da vi vidite o čemu su oni pričali. Što se tiče vašeg sljedećeg pitanja... Koja je razlika, da nam možemo napraviti neku razliku između influencera i youtubera? To je sad, govorila sam već o proizvodnji sadržaja, znači youtuber ne mora biti influencer, influencer može biti youtuber. Influencer je osoba od uticaja, mi smo je posudili iz engleskog jezika i glosar je koristi kao takvu. Ona je naravno definirana da je influencer osoba koja u regiji kod nas, znači na Balkanu, osoba koja ima 3000 i plus pratilaca, dok već preko 10.000 pratilaca govorimo o nekakvim velikim mega influencerima koji već imaju i marketinške koristi od tog svog influencinga. Ono što je razlika između influencera i youtubera jeste to da, dakle, kako bi to najjednostavnije mogla pojasniti da bude jasno, recimo, youtuber je kompanija, ako govorimo recimo ekonomskim rječnikom, youtuber je kompanija koja nešto proizvodi, ima proizvod i treba ga plasirati i prodati, a influencer je onda marketinška agencija koja taj proizvod reklamira i prodaje. S tim da, znači, u jednoj kompaniji može postojati i marketinški odjel i proizvodni i tako dalje, a ne mora. Može, da kažemo, pozajmljivati, odnosno outsourcati te usluge. Tako je i sa influencerima i youtuberima. I youtuber može biti influencer, a ne mora, a influencer isto najčešće jeste youtuber, ali također ne mora biti, nego je on neko ko reklamira sadržaje one koje pravi youtuber. Recimo, ako ja pravim emisije na YouTubeu, ali nisam dovoljno poznata, nisam dovoljno već viđena u YouTube zajednici, onda koristim influencera koji će te moje sadržaje reklamirati u svojim nekakvim objavama koji plasira na svojim društvenim medijima da bi mene ljudi prepoznali, vidjeli i onda došli na moj kanal i pratili moj kanal. S tim da najčešće youtuber jeste influencer, ali ne mora biti i tu mi pravimo tu nekakvu distinkciju, obzirom da
YouTuberi ne moraju biti osobe od utjecaja, jer mogu jednostavno proizvoditi neki dobar sadržaj. Neko jednostavno može imati dobar sadržaj na YouTubeu, recimo iz oblasti fizike ili iz oblasti astronomije ili bilo čega drugoga, ali nije dovoljno utjecajan i ne može proučiti sve one barijere koje YouTube postavlja da bi postao popularan. Treba mu neko da bi ga pokazao, ili ovi koji sad što je popularno među mladima, to su ovi gejmeri, YouTuberi, oni obavezno koriste influencere da bi reklamirali njih kako oni igraju igrice, da bi dolazili njihovi korisnici na njihove kanale i pratili njihove sadržaje. Ono što je interesantno je kod influencera jeste činjenica da su oni mikropoznate ličnosti sa mreže koje koriste sebe, pravi od sebe brand i stvaraju određeni utjecaj i mogu zarađivati, a ne moraju. Mada sad, kad priđemo neku cifru pratitelja, postajemo interesantnim marketinškim kompanijama i onda oni influencere unajmljuju da reklamiraju njihove sadržaje. Influenceri danas reklamiraju sve, praktično sve, od toalet papira do kozmetičkih proizvoda, igračaka i tako dalje, ovisno koja vrsta influencera. Ono što je sa sociološkog aspekta važno i zašto su oni nama bitni jeste zato što oni postaju uzori, odnosno taj utjecaj koji oni radi, posebno na mlađe generacije, oni vrše utjecaj, a po tim utjecajem onda dolazi do promjene modela ponašanja. Pa ste imali, recimo, u javnosti su bile rasprave kako da djeca koriste više vulgarizme, da više psuju, da su agresivna. Djeca koja gledaju agresivnije sadržaje, koja prati recimo agresivnije YouTube kanale na kojima je izraženo isto takvo ponašanje i pod tim utjecajem, dakle, mijenja se model ponašanja, dolazi do jedne izmjene i to je ono što mi govorimo o socijalizaciji ili desocijalizaciji, jer socijalizacija podrazumijeva uključivanje mlađih naraštaja u društvo, prenoseći im iskustva, znanja, vrijednosti toga društva. I to uglavnom se socijalizacija u ovom vremenu u kojim smo mi rođeni i djelomično odrastali, uglavnom socijalizacija počinje u ranom djetinjstvu u porodici, gdje od porodice, od starijih članova porodice preuzimaš nekakve modele ponašanja, onda se to nastavlja kroz predškolsko i školsko obrazovanje i onda dalje, kako odrastaš, društvo te uči normama koje su prihvatljive u tom društvu i koje su, kako bih rekla, sastavni dio tog društva. Sad, obzirom da smo mi u digitalnom dobu, da živimo digitalno praktično, da sve ono što se dešava u realnom svijetu također se dešava i u digitalnom svijetu i da mladi ljudi provode daleko više vremena u digitalnoj stvarnosti nego u realnoj, oni su podložni tom novom modelu socijalizacije. Znači, nije to više socijalizacija riječima i pokazivanjem ponašanja od starijeg brata, sestre, roditelja, članova društva, nego sad socijalizaciju rade i ljudi koji nikad u životu nismo vidjeli. Neko tamo ko promovira određene filmove ili nešto, to dijete gleda i usvaja i rječnik i model ponašanja i tako dalje. To je ono što sam vas upravo željela i pitati, šta su pokazali parametre vašeg istraživanja, koliki je utjecaj influencera na ličnosti, na izgradnju ličnosti mladih osoba u Bosni i Hercegovini. Vi ste se već dobrim dijelom dotakli tog pitanja. Šta su pokazali parametri istraživanja? Pa valja reći da je ovo bilo u neku ruku prije svega studentsko istraživanje, znači istraživanje za potrebe magistarskog rada i da ne možemo govoriti o rezultatima istraživanja kao što možemo govoriti kada imamo 10.000 ili više, recimo, ispitanika, onda možemo govoriti o referentnom istraživanju i referentnim podacima. Ovo je bilo više onako čisto da provjerimo puls u Bosni i Hercegovini, kako se doživljava YouTube i šta on predstavlja za nas. Ono što je meni bilo važno da saznam da li ljudi percipiraju YouTube kao platformu, da li ga doživljavaju kao
recimo kao što doživljavaju Facebook, jer on jeste i više od Facebooka, više je platforma nego sam Facebook, obzirom da sad i Facebook već može i video direktno, ali u to vrijeme bilo još manje. Ali i da vidim da li oni još uvijek percipiraju YouTube kao mjesto na kojem se samo sluša muzika ili tako nešto ili dijeli nekakvi sadržaj. I bilo mi je interesantno vidjeti da ljudi doista kod nas jesu upoznati sa platformom, da oni na njoj ne samo da gledaju sadržaje, ne samo da prate određene influencere, nego doista doživljavaju i kao pretraživač, jer YouTube je danas jedan od najzastupljenijih pretraživača, kao ono što je nekad bio Google, mladima je danas YouTube. Oni ne idu na Google da nešto traže, oni idu direktno na YouTube i odmah traže preko alata YouTube. Jer ako nije objavljeno na YouTube, vjerovatno nije tako bilo ni bitno i nije se ni desilo. Ja, to je jedna od iznika, kako nije bilo na YouTube, kada se nije ni desilo. Što se tiče utjecaja YouTubera i YouTube fenomena na ponašanje i na mijenjanje stavova mladih, mi još uvijek ne možemo govoriti u Bosni i Hercegovini da to uzima maha, ali možemo govoriti da se dešava, da je u jednoj fazi, što bi mi rekli, u povoju. Počelo je i vjerovatno, recimo, ako se to istraživanje bude radilo u kontinuitetu, kad bi se radilo, kako bi se trebala raditi istraživanja kao što se u svijetu rade, makar jednogodišnje ili dvogodišnje, vidjeli bismo da ta skala raste i da mladi pokazuju nove modele ponašanja, prihvatanja nekakvih novih vrijednosti, novih normi i novih sistema vrednovanja. Međutim, vi ste toliko toga kazali, ono što možemo sumirati, što je definitivno jeste da mladi žive na virtualnim platformama. Posebno je zanimljiva ta generacija Z koju smo na početku spomenuli, a koju i vi posvećujete najviše prostora i da kažem vaš rad se nekako indirektno ciljana skupina vam je upravo ta Z generacija koja ne poznaje život prije pametnih telefona i možda iz tog razloga i zanimljiva kako sociolozima, kulturolozima, komunikolozima i marketinškim stručnjacima, pa evo i vama je bila posebno interesantna. O čemu se zapravo radi i koje su karakteristike te Z generacije? Pa Z generacija je interesantna uz ovu temu posebno zato što su vezani zato što je generacija mladi Z vezana za platformu, kako ste i sami rekli da su oni digitalno rođeni, odnosno oni su se rodili u vrijeme kad se razvila pametna tehnologija. Mi smo recimo imigranti, moja generacija je imigranti u digitalno doba i mi praktično moramo učiti u hodu, savladavamo stalno nove stvari, pokušavamo da naučimo nekakve osnovne stvari da bismo bili digitalno pismeni. Oni se rađaju u tom vremenu i oni bukvalno govore taj digitalni jezik od rođenja. On je njima prirođen zato što odrazi njihovog doba, odrazi njihovog vremena. Generacija Z su uglavnom mladi rođeni nakon 1997. godine pa do 2012. Već od 2012. Evo, znanstvenici su uveli novu generaciju, odnosno generaciju alfa klinaca. Generacija Z je karakteristična po tome što nema ove, kako bih rekla, zaljepljenosti kao što mi recimo ima. Oni su vrlo mobilni, vrlo su pokretljivi, vrlo su otvoreni prema promjenama, prema različitostima, upravo zato što su okruženi različitostima. Znači, prekinuta je ta veza vrijeme i prostor. Mi da bismo upoznali drugi jezik ranije, da bismo nešto saznali o novoj kulturi, morali smo čitati knjige, morali smo učiti strani jezik u školi. Oni se sad od rođenja susreću sa svim jezicima, pa recimo fenomen koji se također, meni je bilo interesantno kad sam čula na fakultetu istražuje, jeste korejska kultura, korejska pop muzika. To se mahom sluša, zato upravo posredstvom YouTube-a mladi su saznali za korejsku pop muziku koja im je vrlo interesantna i kod nas se već evo istražuje i pišu se radovi recimo o tome. Za mene i za moju generaciju to recimo šta mi imamo s korejskom pop muzikom, ali to je takvo vrijeme. Znači ono je pregazilo sve granice, pregazilo je tu ograničenost na prostor i vrijeme i otvorilo mogućnosti prema svemu. Iz tog razloga generacija Z nema ovu vezanost drveta, recimo. Mi smo nekako, kad se zasadimo na jednom mjestu, onda nam se teško pokrenuti, teško nam
da kažem, pomjeriti svoje korijenje, jer oni nemaju korijenje, oni se vrlo lako kreću, vrlo lako se uklapaju u različite zajednice i vrlo su ekološki osviješteni, vrlo su otvoreni prema svemu što vidi i što doživljavaju i nisu recimo skloni predrasudama kako smo mi, recimo starije generacije, skloni prvo da ispitujemo, da istražujemo, da vagamo, da određujemo sebi nekakve te naše unutarnje borbe da prolazimo. Oni to dosta brže savladavaju i otvoreni su za promjene. Za razliku od njih, budući da u svom radu ukazujete na neke posebne pojave koji su uzrokovane strahom od propuštanja i konstantnim prisustvom na društvenim mrežama. Dakle, ako nismo umreženi 024, nešto ćemo propustiti. U tom smislu mladi različitih generacija se mogu grupsati na društvenim mrežama. O kojim još generacijama pored Z generacije pišete i koji su možda neke njihove osnovne karakteristike? Ova obilježja o kojima govorite, znači to su ta obilježja koja su karakteristična za generacije koje su rođene digital native i koje su rođene nakon 1997. godine i koje boravi na internetu praktično od rođenja. Znači to su ove dvije generacije, Z generacija i alfa generacija, mada i ova milenici generacija, odnosno mi od 80 i neke do 97. Smo također podložni tim nekakvim, kako bih rekla, pa nisu to oboljenja, to su više nekakvi, pa prvo mogu biti poremećaja, poslije Boga mogu prijeći oboljenja ako se ne kontrolišu na vrijeme. To su ti, kako bih rekla, obilježja isključivo nastala upravo zbog prevelike okruženosti ekranima i mrežama i te prevelike dostupnosti na mreži, da si uvijek dostupan, da uvijek pratiš, da si uvijek u toku sa dešavanjima, da ne propustiš nešto. I recimo taj prvi strah koji je karakterističan za internet prostor i za nas sve koji boravimo stalno na internetu jeste FOMO, odnosno strah od propuštanja nečega. Znači, ako nisam odmah odgovorila na e-mail nešto će biti ili ako nisam vidjela da se tamo nešto dešava, ja sam nisam više, ne pratim trendove i recimo ide do toga da su čak u nekim istraživanjima mladi govorili da ne žele izaći napolje sa društvom i provesti 2 sata u kinu ili u šetnji ili na kafi, jer se boje da će propustiti neko dešavanje online, na YouTubeu, na Facebooku, Instagramu i tako dalje. I onda to više neće moći nadoknaditi. Neće biti među prvima koji su to vidjeli. To nije samo, kad se pogleda društvo u cjelini, to nije samo obilježje individua, osoba, niti ljudi, to je obilježje i života koji mi živimo. Dok nas je najvažnije sad ko će prvi prenijeti neku informaciju. Da li je ona tačna, kakve će ona domete napraviti, da li će napraviti nekakve razorne štete, to nije važno. Bitno je samo da prvi donosimo. Mi prvi donosimo, mi smo prvi, dostava, mi prvi dolazimo, šta god, samo bitno je da si prvi. To se znači reflektira na sve segmente života, ne samo na pojedinci, ne ljude. I taj strah proizvodi anksioznost, depresiju. Kaže, istraživanja govori da je svaki 4. Evropljanin jednom u životu pati od nekog oblika depresije, a svaki 10. Evropljanin je na nekom od antidepresiva, da bi pregurao dan, da bi preživio dan, da bi izdržao ovaj tempo života koji nameće vrijeme koje živimo. Osim ovog obilježja straha od propuštanja, to sad već psihologija, ja sam tu više onako neko ko sa strane uzima informacije koje su mi potrebne kao nekome ko se bavi društvom. Ljudi su počeli od tolike opterećenosti društvenim mrežama i stalnom dostupnošću, počeli su tražiti izlaz iz svega toga, pa su onda došli u jednu fazu koja se zove radost zbog propuštanja, uživanje od propuštanja JOMO, joy of missing out. Znači, budu sretni što su nešto propustili, znači namjerno se diskonektujem 2 sata i neću da sam konektovana 2 sata ili namjerno ovo što ljudi sad mahom rade ako hoće da se odmori, sad i to aplikacije nude, jeste, gasiš u 10 sati na večer sve, ujutru uši se pale, u 7 zavci, kako ko napraviti
i to su sve neki mehanizmi, tehnike koje mi sve prihvatamo zdravo za gotovo, dolaze i nam serviraju nam se, mi ih ne propitujemo, ne razmišljamo zašto je neko baš osmislio tu aplikaciju da nam gasi sve u 10 pali su u 6. To su sve stvari koje vuče ovaj način života, jer ne možeš podnijeti sve to. Čovjek ne može toliku brzinu da stvari, bez obzira što uči, da živi sa svom tom brzinom. I onda naravno imamo upliv ove tehnike koja, ali smiješno je da mi zbog ove tehnike sve to živimo i onda tehnikom to i liječimo. Znači zbog tehnike smo došli u situaciju da smo umorni, što smo online i onda sad smišljamo aplikaciju da nas skine sa te tehnike, jer se mi sami ne možemo skinuti s toga. Zato što je to stara izreka klin sa klinom izbija. Pa to može i tako, ali i to imaju teorije koje se bave isključivo ovisnošću o internetu, odnosno ovisnošću o tehnološkim dostignućima i sredstvima, znači gdje su ljudi postali toliko opsjednuti, toliko zaraženi praktično internetom, kaže da se teže skida nego sa duhanskih proizvoda ili takvih nekakvih prerađevina. To su ozbiljne stvari kojima se ljudi bave unazad i 30 godina i 40. To što mi malo sporije sve to prihvatamo i što sporije kod nas dolazi, možda je naša sreća i da još uvijek imamo tog nekakvog, rekla bih, usporenog ritma života, mada on se ne može porediti sa nekakvim ritmom života kakav je bio recimo do 2000-ih godina. Nikad ne smijemo zaboraviti da je društvu draže da ga zabavljamo nego da ga poučavamo. Riječi su njemačkog književnika Adolf von Nigea. Također jedan od citata koji možemo pročitati u zaglavlju vašeg grada. Je li YouTube Medžida postao instrument koji se koristi isključivo za virtualnu zabavu društva? Pa ne možemo govoriti da je postao instrument isključivo zabave, obzirom da govorimo o fenomenu koji se istražuje multidisciplinarno sa svih aspekata. Znači, interesantan je svima od marketinga do psihologije, ako ćemo povući jednu liniju. To je ozbiljna industrija, to je jedan ozbiljan svijet i komercijalno i sociološki i psihološki i na sve moguće druge načine, ali da dominira industrija zabave, to možemo reći, obzirom da živimo vrijeme u kojem više pisana riječ, tekstovi gube vrijednost i pažnja upravo zbog ekranizacije i zbog sve te, kako bih rekla, pretvaranja teksta u hipertekst, odnosno korištenje slike i zvuka. Neki će teoretičar YouTube nazvati okeanom slika i zvuka koji proizvodi nevjerovatna iskustva. I upravo sva ta iskustva koja mi stječemo i sva naša čula se zatvara jer forsiramo recimo isključivo ili vid ili sluh, mi možemo žmiriti i slušati neke pjesme ili možemo gledati emisiju, smanjiti tonove i tako dalje. Mi na taj način forsiramo jedno čulo, drugo zatvaramo i dovodimo svoj organizam do neke stadije hibernacije recimo i ako gledamo povijesno unazad, svaki izum koji je čovjek izumio da bi sebi nešto olakšao, s druge strane unazadio je svoj organizam, pa je recimo izumom automobila čovjek sve manje koristio noge i gubi tijelo više nema tu energiju kakvu je imao i tu snagu kakvu je imao čovjek koji je konstantno hodao, kretao se, koristio svoje tijelo da bi nešto ostvarivao. Kad smo, izumili sliku, onda smo sve manje koristili ruke da pišemo, jer možemo da gledamo, da čujemo, nemamo potrebu da zapisujemo, da vodimo nekakve bilješke i tako da. Znači svaki izum na neki način čovjeka, kako bih rekla, ružno mi da kažem, da ga vraća unazad ili tako nešto, ali recimo da ulijeni ga, hajde tako da kažemo, da čovjek postaje lijen. Uglavnom, što se tiče YouTube-a i fenomena proizvodnje zabave, on jeste mjesto na kojem se proizvodi zabava, ali je on sigurno i mjesto najvećeg broja informacija i YouTube je najveća digitalna, rekla bih, biblioteka, odnosno baza podataka danas i to je nešto što je proizvod našeg vremena i nešto što će se, ja vjerujem, razvijati i dalje i rasti, obzirom da je ona vrlo brzo postala od običnog startupa, od jedne obične male ideje, postala globalni fenomen
i nešto što je označilo rast internet medijskog prostora u svijetu. Nismo mi krivi, krivi su korisnici, reći će osnivači društvenih mreža. Ono što je činjenica jeste da korisnici imaju mogućnost da biraju načine kako ostvariti interakciju sa sadržajem. S druge strane, međutim, evo svjesni smo sve većeg priliva informacija, konstantnih lažnih vijesti, nasilja i različitih devijacija na YouTube-u. Za kraj recite nam kako pronaći filter, kako najbezbolnije zaštititi sebe i druge od ovih različitih devijacija, ali ne samo na YouTube, ja bih Boga mi rekla i općenito na društvenim mrežama. Pa to je sad već domen nečeg drugog, sigurnosti na internetu, cyber sigurnosti i nije nešto čime se ja primarno bavim. Postoje agencije, ljudi koji smišljaju, pronalaze načine i strategije kako se zaštititi ne samo na YouTube, nego općenito u cyber svijetu, obzirom da mi govorimo o dva paralelna svijeta u koja mi živimo. Cyber, odnosno internet, mreža, život na online zajednici i život koji mi ovamo tradicionalno imamo u realnoj stvarnosti. Kako se zaštititi, to se zavisi od toga kako ko od nas ima i vremena i znanja i volje na kraju krajeva da se bavi, da prati šta djeca radi na YouTube-u, ali to je sad sve nešto što je individualno i nešto što je domena, kako sam već rekla, i socijalnog rada, i psihologije, i agencija za zaštitu. Ono što je moja domena jeste sociološka slika promjene društva, promjene paradigmi jedne. Mi smo znači živjeli jednu paradigmu, jedan način života, sad imamo potpuno novu društvenu paradigmu koja donosi nove vrijednosti i nove načine socijalizacije mladih naraštaja. Kako sam već na početku rekla, imali smo mi jedan put socijalizacije i on je bio utaban kao takav, je nasljeđivao se s generacije na generaciju. Mi sad živimo novo vrijeme koje daje novi štih, rekla bi, novi ukus socijalizaciji i prvobitno dok smo svi bili i kad se susretnemo s promjenama svi se bojimo i strah nas je promjena i odmah sve negativno vidimo u tome. Prve reakcije na YouTube, na društvene platforme bile su negativne, da je to kvarenje djece, da je to zlo i nemoral i tako dalje. Međutim, to ne može opstati tako, zato što to sad postaje sastavni dio naših života, to postaje norma i onda se moraš naučiti živjeti s tim i to onda ovi znanstvenici kažu ako ne možemo razumjeti onda se pridružimo pa da vidimo o čemu je riječ i kako da mi to shvatimo. I ovdje više mi ne možemo, zato sam ja i oborila tezu desocijalizacije i govorila sam o socijalizaciji u online okruženju. Znači mi teško da ćemo moći, možemo možda još koju godinu govoriti o socijalizaciji, odnosno o lošem obliku, negativnom obliku socijalizacije. Možda će to pit vode još jednu godinu, dvije ovdje na našim prostorima. Međutim, u svijetu, u zapadnoj literaturi govori se o socijalizaciji u online okruženju. To je jedan potpuno novi vid života i kao takav moramo prihvatiti i naučiti živjeti s njim, prihvatiti ono dobro iz tog svijeta, kao što na kraju ovdje imamo. Ni ovdje ne prođu svi socijalizaciju kako treba, pa neko postane kriminalac, ubica i tako dalje, pa imamo rehabilitacione centre, imamo kaznene institucije i tako dalje. To je u principu sve isto. Znači i na digitalnim platformama mi na isti način morat ćemo regulirati sva ta ponašanja devijantna i YouTube kao platforma već ima nekakve kako bih rekla, alate da smanji, jeste pa postoji mogućnost da se blokiraju nekakvi sadržaji, postoji mogućnost da se neki sadržaj dobno ograniči, ali ko će doista kontrolirati internet, to još niko ne zna, internet niko ne kontrolira i bez obzira kakva ograničenja mi postavljamo, internet je neuhvatljiv, i oni koji se bave dublje izučavanjem interneta i informacija i sigurnosti u digitalnom svijetu smatraju da onaj ko bude jednom uspio kontrolirati internet, on će kontrolirati čitav svijet.
I to je upravo jedan od glavnih problema koji ste i detektovali u svom radu, rekla bi. Međutim, hvala vam još jednom što ste bili naša današnja gošća i govorili o ovoj temi o kojoj se malo ili nimalo ne govori, ne piše, barem ne iz ovog ugla. Ja se iskreno nadam da ćemo u budućnosti imati mnogo više istraživanja, bilo to iz kulturološkog, komunikološkog ili sociološkog aspekta, kako god. A za sve one koji su se nešto više zaintrigirali i zainteresovali za ovu našu današnju temu, Medžidin rad mogu pronaći na stranici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i u cijelosti ga pročitati. Cijenjeni pratiteljke i pratioci, hvala vam na gledanju. Kako govoriti o YouTube-u, a da vas ne pozovem, ukoliko to još uvijek niste, da zapratite i podržite rad organizacije Bahar. Do idućeg podcasta, mahsus selam.